الفصل الثالث عشر كيرول سبوي تتبونغول كمنهاج المسلم في توحيد العبادة وفي توحيد وجه إنغول الله كدوال هراو كفدناك إدوانغال يؤمن المسلم جلون أقوم ديناي بألوهية الله rewegol Allah subhanahu wa ta'ala be mana wonugol golle goy ko kanko Allah ta'ala hana rewede ko kanko kadi rewano lil awwalina e jungo adi tibbe wal akhirina sakitibbe o gomdina wa rububiyyati e jeygol mo kanko Allah li jamil alamin wonande denda nangal tagore nde wa annahu e ko wonde koni la ilaha ala rewetedo ghayruhu sona Allah wala rabba ala jeedo siwa ko ina Allah falida ko sabudum huwa kanko yo yakhussullaha ta'ala o labbinay Allah o hirtinanay Allah bi kulli ibadati denda nangal dewe allati den shara'aha de o sar'inani kanko Allah li ibadihi fi yabe makko ben wa ta'abbadahum ko duwoni awa o yamiri be rewgol mabbe rewirgol mabbe biha den don dewe wala yasrifu kanko neddo juldo o yila tamin ha eden dewe don shay'an hay hunde li ghayri Allah ta'ala ona bana goddo go ko ina Allah فإذا سأل كانكو مثلا سيوتورتو سأل الله وإذا استعان سو دبيراي بالال استعان بالله وإذا نظر سو فوداي لا ينظر أفودتا لغير الله هرونا في الله فلله وحده كلا كانكو كو وداتا كو ناندي الله تون كمي وعماله دندا نانغال غول ماكو الباطنة سودي ددين من خوف إمرد كلول waraja'in e jortagol duwoni tijjagol ko duwoni e tanjinagol wa inabatin e tubugol rupto wa mahabbatin e yidugol wa ta'zimin e mawningol wa tawakkulin e holorgol wa zairati e denda nangal kadi dewe makko feñude den o wadantade si wona Allah min salatin immorde julde wa zakatin wa hajjin wa jihadin wando foko dewe feñude dum do wada e to men anda wadi amma non sida huli goddo go harana Allah dum don ko suudi ko antun andi وذلك دونك أندر تموت للأدلة النقلية والأقلية الآتية. الأدلة النقلية أولا أمره تعالى بذلك في قوله لا إله إلا أنا فاعبدني وفي قوله وإياي فارهبون وفي قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي قوله تعالى فاعلم أنه كوني لا إله إلا الله وفي قوله عز وجل فاستعذ بالله مولر الله إنه الله هو السميع العليم وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثانيا دمندم إخباره تعالى كهم بتقول مكان الله تودون على عن ذلك يفيد وبيجي بقوله دال المكو ولقد بعثنا كن يوغم دي من نلي في كل أمة إكلا مفتي إكلا جمان إكلا جنراسيون رسولا نلادو on nelaado wi'abe an ibudullaha wajtanibu at-taghut wa fi qawlihi faman yakfur kala yadu bit-taghuti be winaydi wa yu'min billahi faqad istamsaka hare gomdi o jogitike bil urwatil wuthqa boggol tiido gongol lam fi samalaha gol andanda hore ma tajirgol alanado wa fi qawlihi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi sona men wahaynai ilay faade makko sona men andinaymo yo andi yimbe makko ben annahu koni la ilaha illa ana fa'budun wa fi qawlihi ta'ala qullando be afa ghayrallahi e ko hina alla ta'muruni woni ko yamirtallan a'budu yomiriw ayyuhal jahiluna kono yo majjube ami wattadu وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله جل جلاله ينزل الملائكة ما ينزل الملائكة ملائكة من جيبو بالروح وندي روح كسينا جبريل كفاندادون من أمر إمر دي يمير ماكو كانكو الله على ما يشاء يدو كانكو الله ويدي يبي جيبين إمور من عباده إمر دي جياب ماكو بين أنسكوني أنذروا واجه أنه لا إله إلا أنا فاتقون ثالثا إخباركم بتقول رسولي إن لا مكن صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عند ماكم بما كان نكون لما عاد بن جبل رضي الله عنه لما بعثه تمن لا نلنوم إلى اليمن بماكي فليكن يولاتو معاد أول ما تدعوهم بريمير كون دتا بمودون إلى أن يوحد الله تعالى كوي بوجين الله وفي قوله أيضا يا معاذ أتدري إسكيه دا أندي ما حق الله كن حق الله دروا مكون على العبادة هوريا مكوبه
قال معاذ جابي الله ورسوله أعلم قال نلا ما كان يعبده كن بريوتم ولا يشركوا به شيئا هرب شركنا المهيئون. وفي قولي أندر ماكم بما كان لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما كه en jangi non hadise ɗon goy ka faslun dus ka kerol sappo e ɗiɗabo kono en fillitoto ida sa'alta sa toroto fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah. wa fi qawlihi liman qala lahu wonande on wi annoɗo ɓe ma sha Allah wa shita ɓe maki qul ma sha Allah wahda wisi Allah tun jaɓi. wa fi qawlihi akhwafu ma akhafu alaykum wallahi komi ɓuri on hulande e nder komi hulani on kon fof ashirkul ashar ko wiyete shirku togoso par ce que andi shirku jano on ɗum ɗon buyno andi ko shirku no hino reni e mo woɗɗiti amma kon shirkun to sokun hikon yawita kun konsidiraka ele kankun kadi kon sunna e golle moƴƴe neɗɗo e kadi buyta o anda ko shirku non bere kadi anduɓe ɓen ko shirku buy hino yawiti nelaɗo maki komi hulani on kon fo o kun ɗon ɓuri ko shirku to soko ahluɓen nelaɗo awa shirkul asghar kon ɗon shirku to soko ya rasulullah qal nelaɗo maki arriya o ko yiingo jangirgol fiyo yi'e jangirgol fiyo nane okkirgol fiyo yi'e okkirgol fiyo nane moƴƴirgol fiyo wowle defandirgol ko boni kon fiyo wowle tawana fi Allah ɗum ko yiingo awa ɗum non ko seeɗa e sirku non ko jeeya ɗum e sirku awali ko. يقول الله تعالى على دالو يا يوم القيامة إذا جاز الناس سيمو يقود يمبئ بأعمالهم قل لي لما بدين وحالا يشركوا بين إذهبوا أنون دو يهي إلى الذين فادي بين كنتم بلاتين ودون تراونا هدون يئنو تنو إمودون في الدنيا كارنا هدون وادرينو فيو بيئو فيو بيولو فيو بيهم بيتو يا كابين دون أنون ناني فانزورون دارون هل تجدون عندهم eske on hebo yeka min jazain immorde joddi wona be do perdi jodi do habbi joddi on no yoba goddo ma pordo ko mari kun o yi alas yonande mo fe o tawi lilli o no yoba goddo la abadan reno den e sirku reno den e yingo. wa fi qawlihi alaysu ebe wonali yuhilluna lakum haribe dagina nayno o ma harrama Allah kon ko Allah harmini fatuhillunahu dagino bi mana dafto dombe o harrimuna hibe harmina nayno on kadi ma halallahu konko Allah dagini fatu harrimuna o harminon dum kadi qalu beni bala o eno wadayno de qala ne laado make a fatil ka ibadatu ko duni rewgol mabbe gol ko dum woni haray o rewi be lego rewgol goddo na be tun juulangol mo ma horangol mo. qala hu sallallahu alaihi wasallam ne laado ko ma kani dum ko li adi ibn hatim ko odo lamma qara qawluhu ta'ala tumande Allah tumande ne laado jangono gol dalol Allah do ittakhadu aliyawde nasara be jogitiki ahbaram karamokobe mabbe wa ruhbanahum e karamokobe mabbe arbaban Allah ji rewete edi min dunila be acci don Allah. qala adi in he o ya rasulullah lasna nabuduhum ne laado don afalju menen mere walbe de menen mere walbe on say non ne laado jaabi be dun landi modun na be yamiray non ko Allah hadi accon hebe hadayno on ko Allah yamiri e accon hebe yamirayno on ko Allah hadi huwon be wi ko non elaado make ko don rewgol be na was ko on fam ko be su jangol be. wa fi qawli inna kuni la yustaghathu bi fa bi nortalan inna kuni la yusta wa fi qawli e mako mabbe kambe ne laado be maki inna kuni la yustaghathu bi min muhammadu mi fa bi nortaki mi barki nortaki wa inna ma yustaghathu ande ko fa bi norte billahi ko Allah ko kan kadi barki norte. قاله ko be makani dum do lamma qala ba'du sahaba ko to mande wi no yoga sahaba ben gumu immo den nastaghithu bi rasulillahi fa bi no ren laado Allah min hadal munafiqi wa nafiqijo ay li munafiqin kana yudhihim ko nafiqijo latino do no lorrabe be wolingol kongol ne laado maki oye wona mi fa bi nortedo wona mi barki nortedo ay hay inno gongol wadanan dum do fi Allah ene laado aray ko ye ngaccu dum o andi don aray nela haray tororama sabu nelaado ko wadanan dum do sabi Allah danni wadanan do fi Allah wi'ugol fi Allah e nelaado ma mi tubani Allah mi burnanima ma Allah jonnata tori mo do wondi ko kalimaji ko kongudi pularni di tawata din duwa di chansude few waylen din don. wa fi qawlihi ender mako mabbe kabe maki man halafa kala wondirdo bi ghairi Allah ko ina Allah faqad ashraka rew shirki goy. wa fi qawlihi inna ruqa ande no moccitagol wattamaima
ara ko moccitagol har muɗum hara ko shirku coora legoy watta mayimo e talki watta lati e bakan ɗum ɗo fof shirku ko shirku al adillatul aqliya awalan ara nun ɗum tafarruduhu ta'ala weddorgol mo kanko Allah to ɗon bil khuluqi bil khalqi e taggongol war risqi arsugol ngol wat tasarrufi firlisagol ngol ɗoni dirisugol ngol legoy watta biri e toppitagol ngol yujibu ɗum ɗo hino waɗɗina ibadatahu rewegol mo kadi wahdahu kanko ton la sharika lahu hara o kafidanaka fi shay'in e nder hunde mina e dewal ngal fi wonno detawno ko kanko tun kadi dari waɗi ɗum ɗo heɓano ko wallamo saniyan jami'ul makhluqati dendanangal tagore ne fab marbubatul lahu ko jeya ɗum wonande mo kanko Allah ta'ala muftaqiratun ko haton jinɗum kadi ko mapor ɗum ilahi faade makko falam yasuluhu sellanta shay'un hay hunde min ha morde nde tagore ɗo an yakuna falam yasuluhu sellata moƴƴata shay'un hay hunde min ha nde tagore an yakuna nde nden hunde wonata ilahan Allah jo yubadu mono rewe ma ho wattide Allah ta'ala to ɗo salisan kawnu latagol man yudu'a on noddaɗo aw yustaghathu bihi ma o faabinora aw yusta'adu ma o molora kala tawɗo noddama rewama molorama harana Allah la yamliku o wawata an yu'tiyande o jonnata aw yughitha mande o faaboto aw yu'ida mande o dandata min shan imorde hay e hunde ko o ɗaɓɓira kon ɗum ɗo yujibu hino waɗɗina butulana du'ahi bonugol rewegol mo awil istighathata bihi ma ɗum bonugol faabinoregol mo awil nadari lahu ma bonugol fodirgol sabu makko ɓayi ko goɗɗo korta ka cangol ko fiyo ɓuuɓ ko rewirta Allah ko so ittete ɗowdi nange o naɓa ma e ɗowdi sai woni ɗiɗo fo o wawata awa ɗum ɗo waɗɗinayi bonugol rewugol mo legoy aw awil itimadi ma ɗum duumorgol